Danas vam predstavljamo Miljanovce, mjesto na području općine Kalesija. U emisiji Pogledajte. Miljanovci se prostiru sa zapadne strane od Jahića potoka i magistralnim putem do istočne strane, odnosno potoka Bijeljevac. Riječ Saz je perzijskog porijekla, što u prevodu znači trska. Onog dana kad mi je nastavnica biologije nacrtala veći bubreg od želuca krave, ja sam znao da bolje mogu crtati od nje. Dobrodošli u Miljanovce. Do Miljanovaca dolazite vrlo lako jer se većim dijelom prostire sa obje strane magistralnog pravca Tuzla-Zvornik, neposredno prije ulaska u Kalesiju sa tuzlanske strane. Prema posljednjem popisu ima nešto preko 1800 stanovnika, čiji broj je u poslijeratnom periodu u nekoliko uvećan. Stanovništvo je uglavnom okrenuto poljoprivredi i stočarstvu, dok je manji dio zaposlen u nekolicini privrednih subjekata. Ja sam Fuad Hasanović i predsjednik sam mjesne zajednice Miljanovci. Miljanovci kao naseljeno mjesto nalaze se u sastavu općine Kalesija, a geografski se nalaze na 22. kilometru na magistralnom putu Tuzla-Zvornik. Miljanovci se prostiru sa zapadne strane od Jahića potoka i magistralnim putem do istočne strane, odnosno potoka Bijeljevac. Sjeverna strana Miljanovaca naslanja se na obronke planine Majevice, a ovaj južni dio se već prostire prema Sprečkom polju. Mjesna zajednica Miljanovci teritorijalno zahvata kompletno naselje Miljanovci, koje ima veći broj zaselaka, pa ću ja ovako nabrojati taksativno. Krećemo od zaseoka Brdo, Živčići, Jahići, Hasanovići, Pezići, Fazlići, Dolina, Jasike, Gaj, Jelasi, centar Miljanovaca, Grabovac i Hamzić. Prema zadnjem popisu stanovništva, mjesna zajednica Miljanovci je brojala 1881 stanovnika, a trenutno po nekim pretpostavkama imamo preko 2500 stanovnika u našoj mjesnoj zajednici. Mjesna zajednica Miljanovci je poznata kao mjesna zajednica koja je svojevremeno imala i svoje ljude koji su obnašali bitne funkcije opštine Kalesija, tako da smo prije rata imali i dva predsjednika opštine koji su obnašali određenim mandatima te dužnosti. Kada govorimo o današnjem vremenu, mjesna zajednica Miljanovci proslavlja dan mjesne zajednice koji je 17. maj, a taj dan je bitan zato što smo 1992. godine mjesna zajednica Miljanovci je odbranjena i taj dan proslavljamo kao naš dan mjesne zajednice. U našoj mjesnoj zajednici imamo više privrednih subjekata. Uglavnom, naši ljudi se bave poljoprivredom, trgovinom, obrtničkim djelatnostima, a vi ćete vidjeti u ovoj emisiji, znači obićete naše ljude koji se bave određenim poslovima. Zanimljivo je spomenuti da u Miljanovcima postoje i dva internet provajdera, to su privatne firme koje daju signal interneta na opštini Kalesiji i mislim da smo i po tome poznati. Kada je u pitanju, da kažemo, stručna osposobljenost, odnosno školovanost ljudi Miljanovaca, da kažem, priča se i po nekim statistikama građani mjesne zajednice Miljanovci procentualno su najškolovaniji na opštini Kalesija po broju stanovnika. Ja moram ovom prilikom istaći da trenutno 5, odnosno 6 direktora javnih preduzeća i ustanova je direktor u opštini Kalesija, a prije par mjeseci smo dobili i prvog doktora medicinskih nauka, to je naš doktor Esad Albašć i time se zaista ponosimo. Kada su u pitanju ostale aktivnosti,
da spomenem da u Miljanovcima egzistira i fudbalski klub Bijeljevac koji je formiran 1978. godine i dan danas se takmiči, danas je to takmičenje u 3. kantonalnoj ligi i imamo određene rezultate zbog kojih se ponosimo. Što se tiče kulturnih stvari u Miljanovcima, također moram spomenuti, a naslanja se na onaj dio kada govorimo o našim ljudskim potencijalima, da mi u Miljanovcima imamo i književnika Mehmeda Mešu Đedovića koji je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, koji je objavio nekoliko romana koji su i nagrađivani, a vi ćete imati priliku da upoznate Mešu kroz ovu našu emisiju. Također bih spomenuo još neke Miljanovčane, tu su prije svega Fahdin Sinanović, također pisac i profesor bosanskog jezika koji je i novinar. Zatim njegov brat Sinan Sinanović, poznati sportski novinar koji je čak svojevremeno i doveo reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovdje u Miljanovce gdje je odigrana utakmica prije 2 godine gdje je bilo nekoliko hiljada gledalaca i mi se time zaista ponosimo. Mi se ovdje nalazimo ispred područne škole u Miljanovcima, znači djeca koja pohađaju nastavu od 1. razreda do 5. razreda 9-godišnje škole, a ova škola je u sastavu osnovne škole Kalese. Kada su u pitanju infrastrukturni projekti, mi se tu zaista moramo pohvaliti iz razloga što kompletna mjesna zajednica Miljanovci je sa preko 95% asfaltirana. Zatim preko 90% je izgrađena ulična rasvjeta, što je nas svrstava u mjesne zajednice sa visokim standardom izgrađenosti infrastrukture. Prošle godine smo pustili i prvi dio kanalizacionog sistema u naselju Hasanovići, a ovih dana završavamo sa projektnom dokumentacijom izgradnje kompletne kanalizacione mreže na području mjesne zajednice Miljanovci. O Miljanovcima bi se imalo još mnogo toga pričati. Ja kao predsjednik mjesne zajednice moram pohvaliti moje Miljanovčane i ovo je sad subjektivno. Mislim da ovi ljudi zaslužuju da budu prezentirani na pravi način i u ovakvoj jednoj emisiji. Obzirom da se Miljanovci nalaze u plodnoj Sprečkoj dolini, poljoprivreda je nezaobilazna stavka razvoja. Prije, rata, ovdje postojalo poljoprivredno dobro Spreča koje je formirano negdje 1963. godine. Do 1963. godine ovdje su mahom bili individualni poljoprivredni proizvođači. Posle ovoga nesretnog rata poljoprivredno dobro Spreča se gasi i ova zemlja koja je dole ispod nas, ona je podijeljena poljoprivrednim proizvođačima koji su zainteresovani za poljoprivrednu proizvodnju. Sada na ovim prostorima najviše se proizvodi kukuruz, pšenica i ima dosta ljudi koji se bave proizvodnjom mlijeka, znači farmama. Od tih ljudi koji se sad bave, najveći proizvođač pšenice je Fehim Jahić koji u prosjeku godišnje sije negdje oko 15 hektara, zatim Mugdim Avdić negdje oko 10 hektara pšenice u prosjeku sije, onda Rizo Hasanović, Enes Hasanović, Šefik Jahić i ima još drugi, da ne nabrajam više, i mahom se bave proizvodnjom, znači žitarica, pšenice i kukuruza. Zbog prilično lošeg terena nismo došli do rijeke Spreče, ali priču o udruženju ribolovaca ne možemo zaobići. Naša sekcija pripada ribolovnom društvu SRD Manjić Kalesija. Ribolov na području mjesne zajednice Miljanovci datira još od kraja Drugog svjetskog rata kada su naši preci, djedovi, lovili ribu u rijeci Spreča čuvajući goveda na poljoprivrednom dobru Spreča. Naime, oni su tad koristili nekakve ljeskove pruteve sa koncem i špenaglom da bi u moderno vrijeme taj ribolov postao sve atraktivniji, tako da mi danas brojimo negdje oko 43 stalna člana u sekciji, od kojih redovito ribolov posjećuje negdje oko 28 sportskih ribolovaca. Aktivnosti zadnje koje sprovodimo su izgradnja mini vještačkog jezera Bijela Vrba u neposrednoj blizini metropole Stećaka.
Naime, u ovoj akciji nam u susret izlazi mjesna zajednica Miljanovci i udruženje građana Cicicen koji su partneri u izgradnji ovog vještačkog jezera. I ovdje je predstavljena tradicionalna bosanska sofra o kojoj priča Šaha Alić. Ovdje što vidimo hranu, to je tradicionalna hrana što su spremili Miljanovci. Ima proha, imaju gurabije, ima pita hurmašice od pekmeza, ima nutma, ima presmac, ima halva i ima opet hurmašice i nutme. Kalesijski kraj je poznat po kvalitetnoj izvornoj muzici, sazu, violini, šargi. U Miljanovcima neprikosnoveni muzičar i pjevač koji se godinama druži sa sazom je Safet Bećirović. Riječ saz je perzijskog porijekla što u prevodu znači trska. Šum trske, čemu najviše priliči njegov zvuk, zvuk saza. Obično nastupa, sa sazom se obično nastupa samostalno, bez pratnje i bez sudjelovanja nekih drugih instrumenata u izvedbama, pjesama i instrumentalnim izvedbama. Može se svirati i u grupi, recimo više sazlija, takozvani takum. S tim da moraju svi biti uštimani isto, u istoj visini, u istom tonu i bez skretanja pojedinaca, to je za uhom malo bude ružno za slušanje.